Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang APSLC Dhonsuri atum pen hemme ke chopen John Crew hemtun atum kisung atum aphan kirap ke pajirdam Raki hormupen pen bangni atum khot kajirai kom saki ari deng kacheng nang Poloni MSC konsensi ke parlopon lowering CP NH29 tuwar PRI along horke jo raki mi kulat kang pupon Yanglong Youth Congress Committee atum pen sepatir pipon si Assam Chief Minister lapen Karbi Longri Abirta Council CM tuma me PK kaipon non puthot birta angton pen langponik sinang Dhonsuri MSC konsensi ke parlopon long klarbong Anthony rong par arong maker John Crew lapen ki simatiron pitum ahem kedam tang chithi ni pa engkora troxiani ada porpai srikepra minute songke ba por malom pen hemmi kichu hogwai cheplang det Laso kisung ke poya puthak pan sami birta pen pat thak gun pan si chithi ni pa engkora sirkep ani All Party Hills Leader Conference Dhonsuri amaipu Mohon Singh tok bi alang li methang jungjung akhia dat pen ani ki me ke do pen a jok pan si kisung ki boy det ahem an humridam si kira pajirdam Ankro hin pen sami All Party Hills Leader Conference Dhonsuri artuma phan lapuson kirap ki pajirdam thekpot alang li hin pen kachuru pajirpon Sir APSLC ex candidate lo Dhonsuri president lo non alangli tum ningki me pen nili labangso kisung ka chetong along nili hem me gi chupen angton da me basi se pen lo kadug beta theklong lo lasi labangso kisung along alangli tum nili tum aphan nili tum hem pu aphan nakang jin su pen nakang hon thepik pen alang tum niliphan chinghon sar tok bisar pen kirap nang pajir lo nasi alang tum phan ning sam pik an lo nasi alang tum phan suri alang tum phan anso se alang tum phrang ke claim ke dam long antame joy phang laga du ko betame arnam le anso se alang tum phan peher jumena Lapan ki hemmi ki chu kisung ke boy aputhak sami birta long pat thagun dat api sami pini arianta Dhonsuri local MSC Tilutoma haslu lapan ki Karbi Longri Abirta council long ke doke theke dinga tumpen humri dam bang avelang lapan ki rap ki pajir dam bang avelang pusi kisung ki poet John Crew atumpen tharang ke thinu ning jepon ni tum la song trop claim bang atum akija tum la ki rap pua a song pen tami alang tum nili tuma phan nang rablo nakang jin supen nang rablo asap sita la pen nili tuma la ex UPLA Welfare Society pen tame asap so alang tum tame kera pajir lo la pu pini pelang pini arnia ta thang ta atumi pen lo la haya abirta alang tum tame long po tahai lo tame non pu an tame pinyani antame thanga birta ta nili tum chilong ni lang alang ni tum nang kerap ji pusita ma thanga khobor ta ni tum chilong ni lang la sonak thaksi ipon chief doctor sir tuliram ronghang alang hin pen name nang kerap ji po alam bang thangta nili tum chilong ni lang la si la ana kisung ba alang li tame nang thek longpo ta hai la si so kisung along alang lihin pen tame nilituma phan nang jin su tha nilituma akai isi akijut ko ka son sinang man la yo kang jin su pen nang rap ponjia phansi nilihin pen ke chuniri pa dikrim lo All Party Hills Leader Conference Dhonsuri aro amaipu Mohon Singh Tokbi lapan ki Bikram rong par atom pen sami kisung ke boret John Crew ahem tu na ton phan sami ning pathi tekang lo mane hem bang ke
mi cholap khayang lo ayata basi se alang tum kisung teknik lo hem ta pin lo lapen ke kicho kijun tat ayata wede lo lang tum sang pen cheng lo kapre kicho jun hormo ayata we lapen natum sung u khayang lo lapen ke perita ay pin lo pusipuyo nasi kisung teknik lo nasi ni tum hin asap soet kerap pajir tekang lo la ilihin pen la APSLC Dhonsri 19 Dhonsri pen nitum la CC committee pen nitum la Jahan Kro pan nitum pajir tekang lo asawet sita la pen nitum alifan ahir jumi pitekang lo je non ke wangji ke answer se me po langli arnam ahir jumi papinang alang lipan non kewangji ke elitum son le puchirap chito bom nang lasi natum phada ningche thetekang lo penadak rongkrang bora phanta nitum ningche thetekang lo la future course of action la so nang cherap nang chitu tu ji phan lasi ningche thetekang si nitum ta khumri tekang si angke wang lo ke dam lo ke jogwan hut ke chelang chot ke chokche kisung ke pho ahut ilitum ka chelang dun mate ilitum ka chitong namang si ahok pet ka cherap lapan ahok pet ka chin so pu ilitum ang thek chi thek long nangji alang li bang pena komri ji phansi chuning ri lo athe alang li tum hem condition henopik lapan alang li tum kisung binong ke chini lo roposi alang li tum ka hon ka jin so pen rap tha pusi nirtum dhonsuri aru dhonsuri APSLC aru penta chuning ri dun lo lansi niram theng ton ko Long Raikom Saiki atumpen kedogotrok toka jokpen si Raikom Saiki atumpen sabi ong dung rakia horbu lapen ki raki biha klembang atum sabi neping nang pon long lo pon sami inut bang ni atum ki joyki pen tangka kelong nang ji pupen ajokpen si raki biha klembang atum sami aphyong nang jumpura son si tek pon long lo lapuson thak thak si chiti ni pa engkora nerkep arni sami C20 BNCRPF UC Ravi Guild AC Civil Police UC John Das ASPS Assistant OC Khatkati lapen Khatkati Police Station along kedo Raikom Saiki atupen chelang dun si Khatkati Police Station ke parlopon SBI adung along naga checking asai dengpon si hemkong long kidam ke bang along pigri ke kruk asai dengpon lo lapuson apor hut adaba por malong pan ihum I20 akar AS02J 2001 along kahonde kedo ajok si Raikom Saiki atumpen labangso akar aphan sami pasang dun lo lapen labangso akar long sami kiri ke kruk asai dengpon si labangso akar long sami sabon homt plikepan long pon lo lapen labangso sabon hom long sami raki homu mate drugs pharo phora troxikebra pho tokbor phokebra nerkepan long pon lo labangso raki homu mate drugs mun kachanang chek atum nur oidin arta plikebra kethom lapen ajar udin arta ingko rapli banghita nagor district asor pusi pangthekpon Raki hormulapen Raikom Saiki rideng long ka chenang chek bang ni bang photom pan smi Raikom Saiki atumpen arona teng pen cyclem pon si sai ron teng pen deng pon lo PDP pen sarpin podisu Karbi Longri Abirta Chiti ni pa engkora nerkep arni phluni MSc consensi ki parlopon loring tp N829 towar pi akung along akimi hor khulat kang pupon Horke jora khulat akimi kang pupon along alihiaman pen Center Phluni Town Committee a Chairman Moja Singh Ronghang VDC a Chairman Dhoni Ronghang Phluni Mondol Maipu Noren Be Loring TV utor bolbil outpost Raikom Saiki lapen ka prek rada sai klembang pubang phidunda chitong dunsi labangsu horke jora ki mi khulat kang pupon mesen pen pachun pon labangsu horke jora ki mi khulat labang ki ata por phai kebra aju por phai keban si impu pon choji pusi labangsu hor khulat em phutum pen pachini pon phuluni pen sar honing ti Karbi Longri Abirta Lok Sabha ne kilik nekte bogbom ajok si Karbi Long kedu prexam ratchari atompen sabi my meeting kang nipon panglum ter asonsi thekpon long lo lason si Karbi Long District Congress Committee atompen sami Assam Chief Minister Special Package tangkat kuti pharo si Karbi Long Tamas Council atompen kechu panglim der pupen ajok pen si kedam tang chiti ni pa engkora chok ani pen Karbi Long District Congress Committee sai hemalong pen keche song asai dengpon lo
lapen ke chiti ni pa engkor nerkep ani bangki Karbi Anglong Youth Congress Committee tumben patir pi ponsi Karbi Anglong District Congress Committee sai hemalong joint extended amai sami pedopon labang so mailong adiha manpent abarim MLA APCC chunbangpi Rusni Turki APYCC chunbang Hussein Hamed Madani APYCC chunbang Fuzil Hamed Karbi Anglong District Congress Committee amaipu abarim Minister Sumronghang Abarim MLA Joram Engleng Abarim EM Asok Teront Birasing Rongpir Roton Teront lapen ki Ongdong Youth Congress along Klembang Pubang Phetum Chetongdun Karbi Anglong District Youth Congress atumpeng kespatir pipon long joint extended amai long sami Praisem Ratchari arisoi jang atumpeng methang party chodun si puthot Congress along sipok dun si Karbi Anglong Youth Congress Committee atumpan jakong horang cipidun thu Labang so joint extended amai tuter pina phibang ki Assam Chief Minister Special Package pen Karbi Anglong long angkang kepacing thurponchia phanpura tangka kuti pharoisia tangka ki Karbi Thomas Council tumben kechu panglim det polama puthak pen Dipurong spia to waralong sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma laban ki Karbi Thomas Council CM Dr. Joram Ronghang tum ami phis sami ke kaipon ধুনীয়া প্ৰশ্ন সুধিছে বাৰু এনিৱে আজি আপুনি যেনেকৈ গম পাইছে আজি মই কাৰ্বি আংলং আজি আহিছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙত আমি আজি আমাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা আছিলে তাত আমাৰ এক্স মিনিষ্টাৰ চুমহম ৰংহাং ডাঙৰীয়াও আছিলে আমাৰ ইয়াৰে সভাপতি আৰু আমাৰ আপোনালোকে যেনেকৈ গম পাইছিলে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেৱৰ নেতৃত্বত তেখেতে এটা আমাক আদেশ জাৰি কৰিছিলে যে আমি প্ৰত্যেকখন কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাত আমি তুলিৰাম ৰংহাং আৰু আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিবলৈ আৰু কিয় কৰিব তেখেতে যিটো আজি কেলেংকাৰী কৰিছে তেখেতৰ নামত যিটো আজি 100 কোটি টকাৰ আজি মানুহৰ তেখেতৰ ওপৰত এটা মানে চাপ এটা তেখেতৰ আহিছে আমি বিচাৰিছোঁ এইটো উচিত আজি তদন্ত ল'ব লাগে আপোনালোকে এতিয়া চাওক আজি মই সৰু কথা এটা অলপ আগত মই মিডিয়াত চাই আছিলোঁ যে যোৱাকালি আমাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰকায়স্থ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট PCC তেখেতৰ বাগানত যোৱাকালি CM ভিজিলেন্স পঠাইছে CM ভিজিলেন্স পঠাই পেলাই দুজনক তলব কৰিছে তেখেতে যদি সদায় অকল আমাৰ বিজেপি অকল যদি কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিকে শাস্তি দি থাকে আজি তুলিহাম ৰংহাং আপুনি চাব চাহ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰে এইফালে গ'লে দেখিব তুলিহাম ৰংহাং এই শিৱ মন্দিৰত পূজা কৰিব গৈছে তুলিহাম ৰংহাং এই বাৰ্থডে পাতিছে ৰিণিকী ভূঞাক হাফ পেণ্ট পিন্ধি পেলাই তুলিহাম ৰংহাং কিয় সদায় তুলিহাম ৰংহাং কি এনেকুৱা বস্তু আছে আমিতো ইমানো গম পাওঁ দিল্লীত নহয় বাহিৰতো যিমানখিনি ঘৰ আছে য'ত বোলে তুলিহাম ৰংহাঙে ঘৰ কিনে তাতো বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘৰ কিনে নাজানো আমি শুনা কথাই এইটো আপোনালোকে গম পাব এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে এই আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আপোনালোকৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিখন খুলি খাইছে এই মানুহজনে চ' মই আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যুৱ কংগ্ৰেছে আজি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক আৰু আপোনালোকৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক যে অনাগত দিনত এই যুৱ কংগ্ৰেছে ইয়াতকৈও বেছি জঙ্গী আন্দোলন কৰি ল'ব আজি আপোনালোকে দেখিছে আমি সাধাৰণকৈ সৰুকৈ কৰিছোঁ এইটো এটা জাষ্ট ষ্টাৰ্টিংহে আমি এটা তীব্ৰ আন্দোলন ইয়াত গঢ়ি তুলিম আৰু আপোনাক কৈছোঁ ৰাইজৰ মাজলৈ আমি লৈ যাম তুলিহাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই কি আমাৰ মাজত কৰি আছে আৰু আমাৰ এটাই কথা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিকো যদি ইমান শাস্তি দিছে তেহেঁতৰ নিজৰ মানুহকো শাস্তি দিব কিয় আজি দেখোঁ আপোনালোকে দেখিছে ইটো মানুহক ধৰিছে 5,000 খাইছে সিটো এই 5,000 10,000 5 লাখ খাই লাভ নাই যিকেইটা মেইন ঘাটি এই তুলিৰাম ৰংহাং এই প্ৰমোদ বড়ো
আমি নজনা নহয় কোনে কোনে আহি তেখেতক গাদিয়ে পইচা দিয়ে সেইবোৰ মানুহক ধৰক এই 5,000 কৰি দুখীয়া মানুহকেইটাক খায় তেনে দুখীয়া মানুহকেইটাক খাই আছে আপুনি চাওক পুলিচক কিমানকেইজনক হেৰি কৰিলে আপুনি চাওক ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ CEO তেওঁলোকে তলব কৰিলে ধৰক চবকে ধৰক তুলিৰাম ৰঙাঙতে কি হাফ পেণ্ট পিন্ধি লগত অকল মানে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক কৰিলে তেখেতৰ ওপৰত হেৰি আজি অনাগত দিনত আমি আকৌ আপোনাক কৈছোঁ আমি সকীয়াই দিছোঁ হিমন্ত চৰকাৰক BJP চৰকাৰক তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙত যে এই পবিত্ৰ কাৰ্বি আংলং ভূমিৰ পৰা যুৱ কংগ্ৰেছে তেখেতৰ এগেইনষ্টত তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম য'ত নেকি তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াই নিজে সাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ হেৰি হ'ব আৰু তেখেতৰ এগেইনষ্টত CBI তদন্ত ইমিডিয়েটলি যদি তেখেতে হেৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত আমি অতি শীঘ্ৰে আমি ভূপেন বৰা ছাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি ইয়াত জঙ্গী আন্দোলন গঢ়ি উঠাম ধন্যবাদ Mida korte itu man ni tum Karbi Anglong district Congress hinpen nali tum nangat tum thekpot aprangsi kadom bajirlo kadom nili tum bangso pini effigy burning kedeng pon labangeli tum Karbi Anglong akehai tulirong hang anibang ni je Karbi Anglong kidu kela garat hon ke ni tum tim Karbi Anglong no sini tum che songbon bo salang tum che chak pon sita men ni tum pini bangso ang theklong je Karbi Anglong Achukidar pusi pudamji mate akai tuliram hong alang li bangke esi corruption thedung hekdam long lo tase alang li je 100 koti kelengkari chief minister package pen isisia kamlong hinini ki thom apne order ke olai alang li tum corruption ke claim je alang tum alam theke chipi pen pini chekang nam de pin son na thaksi forlen along alang tum ahem asor mada korting jirtum lapente ONGC along sapena an along ni tum kelengkari thelong nasi pini ni tum Karbi Anglong Youth Congress in mangini tum jasemet pen Karbi arar phan je Karbi Anglong arar phan ame kini pen pa theklong nang pachini nang pasini tum nali tum social media ahin bensi nali tum bensini tum than pachinu je la bangani tum chok che la penteni tum jongon thip lake eri re jase alang li se kubur betik tak jong si pinene poteni tum Karbi Anglong along suluk sodak pela sopan siba in korea ave poteni tum kache song pon ji phan ni tum sik ding delo apeneli tum pinis tambe lagi kecheng bole nang tum matha dano jase nangli tum jong si siba in kori pipe mate nangli tum jong si chikubur thek polote ni tum laso akeleng korea puthak ni tum sodak pen kache song pon ji phan sin ni tum sik pon bomlo jase nali tum ban pini Karbi Anglong ro almasan ni tum pachini lo atoganos tambe nali tum Mata igno Karbi Anglong akai tuliram hang kanibang kining je Karbi Anglong employment unemployment youth phan kerap ponji ne tu abar sabi ponji lakali pini bangke corruption si pathe munaklo asi non ke 100 koti si kelengkeri klang bomlong lason thak si along sameni tum long documents nang le bomlo along sameni tum phan message tum bomlo je alang tum corruption lapuben long se pangbar et langdam bolote alang le tum ke suri ason si corruption thekdam longji la heloma Karbi Anglong ke thur alam loma mare team Karbi Anglong tu lapuson si Karbi Anglong arat phan kejap ponji ma mate kewang ilang youth Karbi Anglong ayut phan lapuson si kerap ponji ma kejap ponji ma pusini tum arjudun lo alang li phan asinali tum social media me samni tum jongdam daglo je kewang ilang ani bangkeli tum sodak pen ke song ponji pansi chisik pon Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom